In the script, Hone and Auntie May are having a kōrero about dates, months and seasons. E Hone, ka aha koe a tērā marama, a te tuaono o Huitanguru. Hone, what will you be doing next month on the 6th of February? Ko te rā horoi tēnā. Ko te rā Waitangi hoki. That is a Saturday. It's also Waitangi Day. Ko te raumati tonu, ka haere au ki Tāmaki Makaurau. It's still summer. I'll be going to Auckland. Ki te mātakitaki i ngā Kēmu Rīkitaki iwa to watch the Nines League games. Ka aha koe a te tuatoru o Pipiri. What are you doing on the 3rd of June? Ko te rā hina tēnā, ko te wāhanga o te hōtoke me te makariri. That is a Monday. It will be winter and cold. Ka puta mai a Matariki, ko te tauhou Māori hoki. Matariki is out, and it's the Māori New Year. Ko te rā whānau o Takutama a Tāmati. It is the birthday of my son Tāmati. Ka aha koe a te rua te kaumātahi o Whiringa Nuku. What are you doing on the 21st of October? Ko te rā horoi taua rā, te wāhanga o te koanga. That is a Saturday, springtime. Ka whakarite au I te māra mo te whakatō kākano. I will be preparing the garden for planting. Tēnā pia, māku koe awhina. Maybe I will help you. E kui, ka aha koe a pōpō. Kui, what are you doing tomorrow? Ko te rā mere nērā, ka haere mātou ko oku hoa ki te RSA. It's Friday, eh? My friends and I are going to the RSA. E ki e kui, ka aha koe a ngā rā whakatā. Get you kui. What are you doing in the weekend? Ka haere maua ko tōku hoa Hemi ki Taupo ki te hiika. My friend Hemi and I are going to Taupo to fish. Ka pai tērā e kui. That is good. Ko ai a Hemi. Who is Hemi? Hei aha tau e tama. Never mind yours, boy.